Mwen di lo ne, oui. Pa gen moun. Oh, hi! Koman nou ye? Se mi la batayante. Mwen toune nan kay lan pou yon lot ti video. Si se premier fwa ou tombe sou chanel sa, mam di ou bienvini. Si se pa premier fwa, bienvini tou, mwen kontan wè ou toune la kay yo. Ok, jodi an bouton ti video pou nou, se kote mam mette gref nan tèt mwen. So, don't forget to subscribe to my channel, like the video, comment and share. Ok? Abone a chanel lan, komante, like video yo, et puis partage. Pa bliye, le ou abone sou chanel sa, ou pa jam ba yon commentaire, ou pa like video an, le sa, YouTube pren pou yon wobo. Li pa konte ou kom yon subscriber. Maintenant de nou pou nou fè sa, fòk nou rete permanent sou chanel la. Alright, mwen fin tresse cheveux, mwen tresse ti kouri, koun ya m'a passe l'huile nan kwi tèt mwen. Ok, mwen passe l'huile nan kwi tèt mwen. Sa nou wè ase yon closure. Ok, mwen posisyone li nan sens sa, se paske mwen vle fè cheveux a, stil ma fè a, se yon bo pi fò. Mwen posisyone li sou kote. Ok, e nou pral wè tout prosesus yo. Son cheveux ke mwen te mette deja. Mwen juje bon si m depanse $1,500 à $2,000 nan yon cheveux, mwen ka mette l 2 fois. Mwen te mette l deja. Mwen retire l mbay tèt la yon ti vent. Et puis apre kelke mwa mwen remette l anko. Se li menm ke map mette la. Alright, m pa fè gaspillage, mwen mette cheveux a anko. La mwen komanse ap koud. Ok, premier bagay mwen fè, mwen koud closure lan avan, kote m vle pou li posisyone. Apre sa pou mwen komanse koud gref la. Mwen pa wè yon nan tèt mwen vreman. Se mèm kap posisyone, kap dim ki kote pou mwen posisyone aiguille. Ok, se jist yon habitude, se mèm, depi se ou kap fèl. Pa bliye pou nou pose kestyon, ok? Pose kestyon an ba video, komantè nou yo important pou mwen, jan mwen toujou dil, fòk nou komante, fòk mwen tende opinyon pa nou, fòk nou dim ki sa nou ta remen mwen fè apre tel video, ok? Map tan nou. Nou ka remarke nan pati sa, mwen an ti jan fache nan video a, se leiken ki a tou privle gate video a nan men mwen, so m'oblije baye dan du. Mbay dan du. Ok, se koute aiguille map voye. Mwen preske rive nan parti kote closure lan li koud la. Mwen stil ap koud, mwen koud jiska skè pou mwen rive. Pa bliye, le nou abone ak chanel la. Fok nou peze ti cloche ki bo subscribe button nan, bouton subscribe la. Ok, pou nou ka notifiye a chak fwa le mwen lage yon video. Le nou pa peze ti cloche lan, le mwen lage yon video, YouTube pa voye notifikasyon yo a lè. Ou ka wè ou jen notifikasyon apre 1 heure de tan video a fin lage. So, si ou peze ti cloche lan, imediatman m lage video an, kelke seconde apre, wap jwen notifikasyon. La, mwen sanse fini, mwen preske fini. Ok, mwen pense se denye ran gref ke m tap koud. Alright. Li pren ti tan pou tresse cheveux an, pou koud surtout. Si ou te nan tèt moun ou ta fè pi vite, men lè se nan tèt ou pren plus tan. Ok, sa se the next day. Yon jou apre, se paske mwen te komanse mette gref lan ta nan apre midi. Mwen jist fin koud li, et puis mal dormi. Ok, mal dormi. Sa se yon jou apre. Mwen vini, mwen bose, et puis m'a pase ti flat iron nan la dani. Ok? Ou men kap gade video, eske ou abone ak chanel la? Sinon, pou ki sa ou pa abone? Ok? Mpase wap nan pil kontenu ki interesan de bagay ki wap remen. Et même si tout pa ale nan sensou, ou même tou ka sugerem de video ki ou sensou tap remen ki pou mwen fe. Ok, map tan kolaborasyon nou. La mwen sanse fini, mwen jwis ap pase yon ti flat iron anko. E bi mwen te koupe li pou mte shape li, pou mte baye cheveux en form, mwen bezwen pou li ye.
Ok. Ok, là, moi fini. Alright, moi fini. M'a dit nous, n'a pris l'autre vidéo. Pas oublier abonner à la chaîne, commenter, partager, like vidéo. Hein? N'a dit nous bye bye mes amours. N'a pris l'autre vidéo. Bye.